chim khi pui YouTube channel clear tu tele subscriber zong zong te in zawa in ti bai ka buk chewa kar thar min hlang kai tu pathian hnen a lom thu ka seya tun kar chhungin hun hlimom tak in man ka bei se yani ole tun tuma hian voin lama Longtai district chunga thil khen then khatte kan thlir hawanga ti chuan tun laia Mizoram sarkar le district sang sanga thunei tu tena thupek an siam angin ISI mark helmet chau two wheeler khal tu tena khum tura an ti chungchang kan thlir ho don ani chim khipui YouTube channel min lo du sak thina kalome me ma chuti rol chuan la subscribe lo te khan khong takin min lo subscribe sak zel ula indu angin comment lo pe zel te u ti chuan social media inum na group rang sanga te po athi anga in lo share zel kha phal ani bokani Mizoram sarkarin thu chu alo siam to angle Longtai SP ina thupe ka chuangin voin mei ni khat atang hian ISI mark chuang helmet khum lote endik na ngor taka kalpui chanani ISI chuang ngei helmet khum lote endik na voina kalpui chan chu Longtai traffic police te chuan mun nia in thenin ngor takin an kalpuya voin ani khatna hian ISI mark chuang lo helmet khum man an nei nuala heng an man te hi poisa choi tir zel ni in ISI chuang nge helmet khum to turin an hriat tir ngal zel bok ani hem chungchang a hian Mizoram sarkar chuan thu chua alo siam to a nimin lama khan Longtai SP chuan thu chua siam vela in two wheelers khal tu te tana him helmet chau khum tura tarlan ni in mei ni khat atanga endik na ngor taka kalpui ani tur thu chua chuan atar lang ani hem chungchang a hian senior traffic SP pu roding lian a chong thu chuan thu chua alo siam to boka hetiang hian lo ngai tha ila Ministry of Road Transport and Highways Government of India lekha number F number RT-11012/07/2012-MVL date ni som ni le paruk thanga sang ni som paruk Supreme Court Committee on Road Safety lekha number 37/2014/CORS date 11 November 2016 the helmet for riders of two wheelers motor vehicles quality control order 2020 Government of Mizoram Transport Department lekha number D26022/1/10 TRP date nili July sang ni som le parukle section za som ni le pakwa of the Motor Vehicles Act 1988 asayangin two wheeler khaltu ten helmet protective headgear himle rin tlak asiam dan le ni phunga po Bureau of Indian Standards in apom chin le athuk pui helmet thale him chin chau khum turani Mizorama kan man lar tak satel helmet kan ti mai te po hi Bureau of Indian Standards phalo ani awangin khum phal ani lo Bureau of Indian Standards phalo helmet khum awanga accident tok then khaten nun na hial an chan fo thina apoi takset ani he thu chua hi nikhat thanga sang ni som ni le pathum atangin khawle zola ken ko aniang lir thei two wheelers khaltu ten har satna kan to lo nan le kan him na tur ani ti sia lo in ma khwa lok turin kanin ngenin kanin hriat tirani tin thu chua senior traffic SP puroding lian chong thu chuan alo siam to bok ani he ISI mark chuang nge helmet chungchanga pu la ruat kima OC Longtai Traffic Police thu sei toy te hi ilo ngai thatiang voin mei ni khata tang hian
SP long tlai in thu chu alo siam tawngin helmet him lo khumte kan waitana atang pui thu in thu chu lo siam to te mi pui wan tang ten kan som than le na hriata chuti lai chuan lan nei rem sang lo te po han man te po kan nei no boka he thu pe ka hi lir thei khal du te bi takin tu huir khal tu te tan kan hi ma turani ti hreila hi he thu chu hi zom zel turin kan in nge na tin tur tang chuanin heng thu chu hi khau takin kan ken ko pui do do na mi pui te po mi hria saka helmet him le rin tla asiam dan de ni punga po Bureau of Indian Standard tina apom chin so khum theu turin long ta district chu ga me pui te kan in nge rin kan hria tir non le ani voin ni akhan long tai di si pu David dal than tlong a chuan order thar ti chuakin khuarial chiat na chi sang sang alo thena mi pui ten kan biak po tur le mo phurna la tura arwat te aron tar langa chu hetiang hian mo phurna changtu te ilongai thang pu Samuel Zodin sanga SDO civil le BDO sangau hian sangau RD block huam chung song song a mo phurna ala dona a contact number hi 9862 409 765 ani pulal nei thanga kol ni SDO civil le BDO ni bok chongte hian chongte RD block huam chung zong zong a mo phurna ala dona a phone number hi 8416 048 257 ani pu ming moi zuala BDO Bungtang South hian Bungtang South RD block huam chung zong zonga mo phurna ala dona a phone number hi 9862 507 405 ani pu en lalzar zova BDO longtlai RD block hian longtlai khopui chung longtlai RD block area zong zong a mo phurna ala anga abiak po natur number hi 9436 318 663 aniang UH vanal biak zawa SDC hian longtai khopui chung veng pui new veng pui council veng le bethel veng abialanga heng veng palia te hian mo phurna aldona ni abiak natur number hi 9089 440 496 aniang pu Samuel lalmal so masailo SDC hian longtai khopui chung chan mari college veng chon hule longtai bazar veng te abial dona heng veng palia hian mo phurna ala anga biak theina number chu 9615 715 731 a hian abiak thei don ani Dr. Doris Lardin Omi SDC hian longtlai thi electric veng AOC le thingka heng veng palia hian mo phurna ala ve thunganga abiak theina number hi 9903 635 376 ani heng kanron tarlan a hian khuarel chiat rup na ti sang sang alo theng a harsat na mi puya alo theng ani chuan heng kanron tarlan te hi arang lama hriat tir tur ani ya anni kaltang hian sarkar dor angai ni poin anni kaltanga dor tur ani chutiang chuan executive magistrate longkai di si ina arwat te hi mo phurna an bial thewa hian thanem ngai taka thok tura be sei anni angin mi pui te poin phone number kanron tarlan at khan harsatna alo theng ani chuan rang taka kan biak po apoi mo don ani Vini akhan Dr. Lorraine Lalpek lianan Longtai district chung South Lungpher a thona inan tirna free clinic abua saya
he free clinic hi South Lung Pherami puiten an bor hle a tukin jing dariat le achan ve atang khan tlai lam dar nga theng he free clinic hi nei ni in mi zan hi le som nga borvel anin entir ani heng in entira ama pantu te ne na hian Dr. Lorena hian a thawnin damdoi te alo pevek bok ani hun rangamot chen atang khan Dr. Lorraine lalpek liana hian longtlai tui chak lampanga hian free clinic korang sang alo nei to a heng te hi mi puiten an chor tangkai ema hun local zel tura po Dr. Lorraine hian hetianga free clinic nei hi chunzam zel atum bok ani afakom ema mi puit din hun harsa tak tak te hetianga Dr. Thiam takina athona annat na chi sang sang te endik saka athona damdoi ala pele zel hi afakom ema chim thipui YouTube channel a dalan lo thei ni in ka helova chuwang chuan karon dalang ani